зыяндардан дагы ушул клеткалар нормалдуу поражение болуп дагы мондай өзүнүн формасын жоготот. Даже мондай күндүн бурчтары, анан кийин биз эле билген кадимки вирус, бактериялар, ушулар дагы кадимкидей клетканы поражение кылат. Кадимкидей поражение кылат. Например, рак шейки, аны деген вирус папилломатоза деп называется дагы, шейкадагы нормальный клетканы поражение дейт, мондай көрүңүздөрбү? Ушундай кайсы бир сырттан келген керек эмес өтө бир зоопный бир причиналар аркылуу нормальный клеткалар өзүнүн свойствосын жоготот. Жоготот дагы ал клетка өсө баштайт. Бул раковый клетканын эң жаман жери. Биз өздөрүнүн роскол жанагы кучкамания деп коет. Грибы. Козгардар сактап эле. Көбөй бир жерлерде дарактардын түптөрүндө өсүп кетип жатат эле. Ушинтип качкабания болуп өсөт дагы, анан баягы органдын функциясы жоголот. Ар кандай ядролор. А нормада могу клеткалар кандай болуп көрөт да? Жашнакай болуп. Формасын жоготпойт. Зымтелина, кирпич кыналган кирпичтей болупчу. А бул карасаң, ошолар жанагы көрүп атасыз кинолордон, сүрөттөрдөн жанагы меланомалар, опухоль, мозга, опухоль, ар мындай опухоль, мындай болуп чоңойтуп, безудержный роста, бир ушундай энергия менен өсөт, ушул бесконтрольный рост. Токтоосуз, эсепсиз, контроль жок өсүрүп, ушул раковый клетка деп айтат. Примерно нетип калды, рак молочный желез деп калды. Мына ушинтип безудержный рост. Бул негизи мындай айтканда өтө жаман нерсе да. Демек, органдардын өзүнүн формасы бар, головной мозг. Ар бир органдын өзүнүн формасы бар, безудержный рост болгон учурда жаңы органдын формасы жоготот. Биринчиден, анын функциясы жоготот. Экинчиден, анан бул клеткалар жөн эле өтпөйт, бул клеткалар могу жерде лимфа бар, могу жерде жидкость бар. Ушул жидкосттар аркылуу жана лимфа өзүндүрүп кетет да. Жанында кайсы орган кайда жатырса өтөт да, током крови, током лимфы таркалат. Злокачественный рост болгон учурда могу жерден кайсы бир клетка үзүлүп чыгат дагы, бул лимфага түшүп туруп, анан башка органдарга кетет. Если могу рак молочный желез десек билсек, может быть поджелудочный желез барат, может быть бор барат, бор, может бор барат, метастаз деген учурда эң жаман нерсе, метастаз болуп кетти жанагы рак келе аквалачалап калды деген сөз ушул. Бул злокачественный, бул жакшы эмес рак формасы. А доброкачественный деген бар. Доброкачественный болгондо ушундай молочный желез деп коет эми медицинада башкага ажырамай билет болбойт эле. Ушундай учурда да болот, мындай безудержный рост. Бирок могу жерде злокачественный болгондо орган бүтүндөй өзүнүн ишин жоготот. Функциясын жоготот. Формасы өзгөрөт, организмде өтө зыян тиет. А доброкачественный болгон учурда кайсы бир клеткалар өзүнүн свойствосын жоготпойт. Ушундай болот. Свойствосын жоготпойт, иштеп тура берет. Анан бул молар ошо башка органга кетпейт. Тапшырыкларына кетпейт. Жок. Бул ушу өзүнүн эле ордунда турат. Бул деген еще булар медленный рост болот. Я айтам, могу жерде быстрый, безудержный рост болот, деле чоңоюп, адамдын акыбалы батырет ошондой. Злокачественный зло, жаман нерсе. А мына деген кайсы бир клетка өзүнүн ордун сактайт, жашнакай болуп көпкө чейин ушул орган тура берет. Ордунда жан-жакта өз ишин аткарат. Ошон үчүн доброкачественный айтылат. Бул башка органга метастаз бербейт. Метастаз деген ошо раковый клетканын башка органга өтүшүн метастаз деп айтат го. Палач операция болуп кетти, жакшы эле кетти эле, анан чурда карайып шайланбай эле жаман болуп атат деп не болду? Метастаз берип башка органдарга көрүңүздөрбү? Ушундай айтат да, булардын стадияларын билесиздер, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадиясы. Стадияны качан биз компания кайсы жерде ишебиз? Биздин продукцияларды алсак, биринчи, экинчи стадиясында жардам берет. Раковый клеткаларды өлтүрөт, жок кылат деп, көрүңүздөрбү? Ушинтип экиге бөлүнөт да, анан кийин раковый клеткалар дагы бир причинасы мен айтып өттүм, жанагы сырттан келген керек эмес факторлор деп анан дагы өзүбүздүн көзүбүздө дагы негизи айтылат раковый клеткалар бар деп.
Noya ister. Tutan akvalda, alan kaçamalar özü, kaçamalar eğitimde zaman kasibi organizm immuniteti düşkün. İmmunitetlerin bu emniyet, bizden 200'deki fagositi, limfositi, leukositler, oşun asmasyon görürüzler, oşulu sırttan bir gereğimiz zaptırıyor, oşun fagositleri olarak ama bu sırttan girdi de gereğimiz. Monte fagositleri alıp anı rasparet eritip çoklattı, çünkü çoklattı. Mesela bir zaman benim niye bu kadar devalgasın ha? Degende bu havada ne var nesi? Biz просто mikroskop tutuyoruz böyle betamızda bol bozu bu havada ne var? Aslında bu çocuğun şamal, monjette, maşinanın gaz menjirotası, benzin menjirotası, başka virüsler, kurtlardı, mayda mazatı bunlar avlar, uçurulur. Şu var biz doğal yemin hiç olmayı. Hatta çüşkürüp ortaladığımızdır, al bir immünitetin zerfiyetinden, o şu adamın immüniteti yakşı olsa, o şu gereğimiz nesneleri paylaşarak eritip, çarptırarak, makina kalmenin, pot menene, termenin çarptırarak görmüştür, kakırık menen, tükürük menen çarptıramaz. Eğer bir immüniteti yakşı işlere kalsa, oldu biz şu karşı kuralları alsadı, canağı agentler, sırttan geldiğimizin gereğimiz agentler, kaysi bir olduğunu para gelir. Rak türleri varsa bilirler, başlısından baştan rak kalıbının mozgada, rak çevresi, yazıka, koğuş degeleri var, organlar bir organ. Pečenje, boru, poželučni železar, молочный železar, простата такой. Ушел рак костей, рак легких. Raktı yerinde karıştırsa al ayıp düşüncesiyle sevdiğinde kimyoterapiye var. Mesela kimyoterapiye de bu oşul rak ortaya ösüşü başında direkt ayıklarında rak ortaya ösüşü topladık çoğuluk çıkardık. Bizde kampanyanın kanal etkisi var yerinde eğitimlerinde bu негізі компанияда білесіздер, мен де жақсы білетін жан келгендерге жаман болса айтамын, мынакей біздің компанияның ең соңғы преимуществосы, ең бір чудо ұйымдасы по стадии, по линии içinde первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая линия, айтылады бұлар өздерінің әрбір өз орны бар. Birinci linyadan продукция, 20% derma pozlarına oluşturulan çay, кофе, şokolade, oşulur, внутренний душ, bu bizim organizmde kirgez oşuldanlarda virüs, bakteri, toksinler, şlaklar, bizim organizmde en ne girse gerekir. Oşulur var, mazalar, çikolat, kulak diyelimlere çakma, akırın alışmışlar, oşulur mança, kal, kol, слезы молодые, gerekimiz ise var çıkartmasında. Görüntüde bu bin mesela bana obraz ayetler mi? Bir adamın aklından çıkartması. Oşulur uçurda bunlar raklı etkiler. Görüntüde raklı etkilerden dair baş çalışmalarda oşulur buradan alıp çıkar. Ama после химиотерапиядан бері демонстрологlarda мен да, потому что химиотерапия бұл не var? Безудержный рост болған клеткаларды өлтіреді. Тоқтатуларын өсіреді. Жоқ осы бұларына ештеңе істетпейді. Мынау демелеші, мынау организм керек. Мынау çoğu өспеді. Çoğuyып şimdi. Допустим, это раковый орган болса, бұл екінші үшінші çoğu кетішті. Жолсы бір бұл, монты өспеді. Химия-терапия, она ең бұлар не тұрады, бұлар өз демларын өшіреді, бұларын шығарыш керек. Организмден шығарыш керек. Шunu mı Sağlıklı çıkar. Sizler kofi çay geçiyor oturuyorsunuz, bu alımları. Tamam çaylar vereceğim burada. Unutmayın. Suyu. Ben şu tas mersi, ne budaya kaçan olan gibi, ne kaçan olan direkt neyse olur, cim olsun. Jaş bol. Gamadır mı? Jaş bol. Kaytar böyle şu olayda. O şu muamla istiyorsanızlar, bu ölgü kimyadan iyi ölgü var. Bu sonunda arkadaşlar geçmişim gerek yok. Birisinin kırık harfi gerek yok. Böyle anlattıktan sonra
Bizning aналizimiz keragi